Mame ma akwaba emfa umbra Ghana insem TVGH so wo friend me adwoa searching Otokunor osise Gyata onese ebonuam se ply ose ne wano se oji se Ghana for ya adwin so yenim nyansa pa ana adwin se yabon yenim ade pa oba be ka che Ghana for se John Dramani Mahama ekoko na wode aba 2000 hwahwani na Ghana for akuafo esu no eso won faso chen your friend is na Addo dan kwakufu Addo ekoko a na ye to no 3100 and something o ga the Ghana for se bi adwin so on mo na ma adwin so amonnwene nkọ akiri se ka adwin nkọ akiri a sa amre ya ga Ghana for su no e so be ka nyansasem e de kire we Ghanaians we cocoa farmers what best can we cocoa farmers e wie o be ka nyansasem a kire se be ka kire se and the current cocoa price no eso won faso chain nana Addo dan kwakufu Addo a ogiri nipa ho agiri cocoa fuo ho enim nyansa ye di buman a obefa cocoa free for 400 and something cedis edi kodu sika pole million edi asabako mo adwi so anti munim ade eso na munim ade eketwa munim ade eso so mfaso na munim ade eso so mfaso adwene ne wo fo munti monwene nkwa akiri nti oba be ka che Ghana for se sa sika we so wo mfaso koko na wate so no ma fa akuafo 11 million adi no eso wo mfaso chen na Addo dan kwakufu Addo na odi ni nyina ma omo wa adwene no kwenya no kasa ene wenya hama bia bobo sene so ama abafom kakra oprosi no afesi yehu Otokunor na anim de ne yede hu mienu na etri animu no wo se de he Otokunor ene se world market ebo abafom de a ene wo post na ene agric minister de ne yepe etijai na eso ntene afentu akuafo ne ka sa portfolio na we de flat staff house na waka wano atumu no na de wunye dede na aningwase entre eto wo de wahu kwan apie bulldog ubebubo ma mesi wo portfolio na ekura na ne agric minister yankate course mfiri wo office ho ojeje ntwie modi akwato de ne bodwa edurumo so de amudi hyenua ne nhoma na munhwe asemwe kopim samudi akuafo ni sika bema wo mo no boa mo se ate petro so etimote so kitua bi enso petro ye se adwama so ya tetusu se hu anka de ye tonu e wasenka mo kyam mienu kura mo teso kura enso mate so kitua bi na kura sori ye masatum mo fi se ye jimion na da wo ka kire Ghana fo mu ntie utu omufo mu ntie age sensohwe ena o makofa de entere abeto ya se akoto abama niema emu brofo kankan aya sadi ekun yei emi yere ho para wanya ho ebe kwan wo de enkwase bonim enkwase bonim wanim so pro. Yes, sir. Aston, thank you. God bless you, Minia. Or your gift here, $1 $1. Thank you so much. Any time most will be no be $1. I think I'm coming. Almost $1 and be much need. I and 99 check any boy. Now YouTube for so much more charge, and Facebook for more charge. Me whom you? Me whom me? Me whom me and be an that back and say gumbo. Ebia me gina so en me ye frem 1,000 until me support phobia no enye phobia nya abo phobia member Jimmy for no nya kwasia no there be has of folk never say that. It's our motto until the bones are rotten. Mama can tell some man na what is it one nam for is it only phobia na program and kwasia dear
Sa man na when you do say na wo sika say no abo brave do say na oti phobia member platform so ken kwasi asem kasa nsu mu kan ma I ase ayi ni a oka na dwie so so that I no the back to I tro I tronti untimi nkasa ye da wo sa papa no etro and then the almost automatic bisa force say one when na abua bi be wu a opere we don't care mo form party ahoro mako 10 mo name party ahoro 10 say mo be destroy MPP. You can't destroy MPP. Mo ase huhu ase hamo say ade mo ye betimi enkosia ga me say entimi say MPP da MPP is more than them. MPP say ye kano eye organizer ye super power than sai kwase afo no so mate party no even Kennedy Nicholas so attend the party no so okwa me catch your place say Kennedy can never omo yes I dey say be ya MPP be lose vote na omo three vote no be dey free ho ba fa show tiri mi say onyankopon obo oyeni no no we di kan send na buafo abasa so da tiene ye nyankopon obo oheni no we di kan send na buafo da the ordinary benant enti the onbe ye bia no said Dr. Mahmoud Bawumia a time also to be a president of Ghana. There's nothing can change. Nothing, absolutely. Ombe say ya. Ombe Jimmy say ya. Ombe Jimmy say ya. Jimmy say ya. Jimmy say ya. At the end of the day, me say, said ya, Prime Minister ya no. Sana be ye. Ombe budget so media no so. Aji disika. We ya omo disika na fo me obedi. Or this answer my bill. Omedi. They said, Nami Yama already or a friend, a team legal wife for 1 with your way. After that was the same way. And I'm for team legal wife. One would get them. Mom would get them, may say, said they carry the cars in Femians a year. And Femians said, what do you have? May say, it's kind of almost general, any cool on my some few years coming and a month coming, you will see them. One more beside one thing, a plan on my plan, to go feed no better beside one thing. Who know what happened, the guy? Say, Yanko Posa will say, but we have a president here. One better Piamontin with this short period. I will come to one. Would you in may say, will be beyond Casambuano, with the Mac. Yehunu ka kiremo na mubu yasem sem kwase yasem ebra yehunu se NDC fo ato am wo mkokofuom titiru ni enhwesofo a na mohwe koko owuranom emfuo so ye ka kiremo se munhwe yo na nkwase yafo ya wo mato am hoyi a enne omonnimu na esesa koko eti aboye ebo koko no omunya nyansafo nti munhwe omuye Sankwasiafo we na ha Ghana bepemune because dabia mekase kofuo edi metro mass nhihye ye baaye ena NDC aban etumi ba be manage ya kanya ne se ne mate ne driver fo ena ewuru krowe open wadwuma intimidation and mate ne driver de obe fam ansa no waduru fie enya asem keto meka kire kokon hwesofo na wokọ inkurasi a won na etenhweso so ye yenuanum sirimfo 90% eye yenuanum meka kire mu se won na ato am nene mo sisa koko no omo nya nyansafo ntimu hwe omu ye omo ye nkwasiafo pa na ato am nwura mu ho mo kura mo ye nyansafo chen omo mo hwe omu ye mo hu de asine mo hu ne asine asemu ameka ye won na nenam dwom ubehia obi ese de oma o cheat Adaya jina no one chire 24-hour economy munchiro. Meanwhile, ni din kura ontumi ntwero. Ade na wode nam no onte ase. Ya ma amenu mu amwo dwomo hu ni atomo. Koko akuafo. Me ka kire mo. Se omunam mu koko ase ne mo sisa koko no. Munya very careful na omunya nyansafo.
churo kras churo sense ene anyansafo mmo no wahunu nyansa Nyankopon wasi ni anyansafo emmo no wahunu nyansa enkrofo we na aha o my we big time abepem ne ye bere enne ukọ hospital ko hwe ne yasie eno ma ba omi abeye ne hospital nyina wo bekọ ubi bia wo wayi sunu da bi o ma go back to notebook san krofo we o chichiri o mai ko wanimu no ye bape ni ya befa ba bi a wo chichiri free sign ba ye no ni ye de akotwam wo ho akosi akiri me ka kire mo a moten hweso mo a mo kwa amedanso adwuranom mo do aburo beans bayire me kan se mo hwe o mu yo to mi ne kom na de san kwase yafuoi a wo mo nam so ekekam jimi kire mo o mo nya nyansafo mo nya very careful wo san krofo we ho ene ma hunu yakosie nimdie ne nhihye ya yebeye na wo a wo do aburo bayire beans yama wanya bo no sa nimdie no ni ho timonya very careful krofo we eye kom na ade wo mu emfie nwotwe ene ye petumi yasesa asofo no ma ya yusuo ye tunu mu nyina edi yachi ene kuremu nsantwrofo ye funu nsantwrofo nkwaseafo edi yachi Captain Smart no ene wo hu ma wiye obi a ne yesi ye de ne ba no na wabetam koko akọ 75 million amamo no ene koko price ye say ya papa no koko akuafo gwanto amo koko price ye say mogabi dia mempese me kana sem ono wonnom nsapada odaso no ma petesi bepem ne ba bia wiase aduri koko price ye say mumma yenya nyansafo MPP aban ebetena konwa so a aban na anya hwe kura no oye nhihye ya onfire konwa so no na oman na nya so mfaso free secondary school policy a akufu ado yeye emfantini nya bi asantini nya bi anwonani nya bi sahwini nya bi ebunu ni nya bi kwawni wunya bi yenuanom nordness na wo ho dada obia nya so mfaso asai se na nordness de no wo ho bia Ghana ni babia enye ya no mfui da bi babia obi beba be chichiri o man kura de kono me say oba no wasan tam de yakoyachi akotwam afri babia nipa no fa friye ni enam aboye nam muram ni akuafo osisa koko ni edi turo nipa jimifo ni mu nyansa oka asem a wonte ase na kire ni nua nipa jimifo kwase ya oni mu nyansa ni e wo kire mu kire no ono wonte ase enimu nimdie ni wo kire mu kire wo edi hu adanse ya kire wo kansem hunu na nkrofo koko ase ena mahama se onumu omumu omako sukuu nim se ne ye kan ontumi nye ni ye ka kire mo na nkoko ase ye boa mo ya abofo na nkrofo fie ewo fufuo kwase asem se ya se bi apia stadium ne ya asanso wo oni ni se eya nyama ho no pese wo kire because me hu boni asanso aka but se de o pese wo kire se na tama de aka eyi o pese wo kire se o ye NDC ni enti so man pedi jondomani mahama ya ade na se ni ya adwene timamufo na ni ya adwene emfa ma ye nka ho asem se na pese do pese wo kire ye se hu ni kwasese mrodi no ti de be hu bi ya nya yenke anonto are abana ye buoro aya ye timamufo ne to aba e de ma omapanyi enti so omapanyi ya ade bi na se nya na se ono obele road minister pai na so o chana adwena wo so wo ne dey wo chana adwen eni tu wo so di na tam e ma bi ka omapanyi ku fodo a wo tin ba bi odwene ho enti se dom omapanyi dom mani mahama se we tena sei na se me di na tam a wo apia stadium e de na be ka de fa ho e de kwasa sem no e de na ma mo na duru sa no omapanyi dom mani mahama e wo se wo tse apia stadium wo ye wa pra aso ya de nani abone ho o de nani bone ho safo hene abaya yetimi ene ndc abayo dabi e Ghana nyina sana na MPP so no na MPP abai na Ghana ma nyina e to mpanyi akufo da ka say ma Ghana for any spectators any citizens many spectators which means say any citizens there ade akoso o mpanyi akufo do penso no na sanya yetimi ka saa so na so mpanyi jondomani mahama ya ade a e wo se yetimi ka na mo yetem didie okay e wo se wo che wadwene so doesn't mean say e wo se wo di atem nti apia stadium adai na o panya be di na aba ya wie na wo kono otiri fie na sa asanso na ye bone na wo chia asanso ni ma wo ye panyi chia asanso na ko fa o panya wo tonko edina tam se do wo busuo man ko ni nye anko
ni nye wa yo se o yo papa bia enko ni nye wa pia stadium kwa sa tẹ okwa gba omanpanyin akufo do abaso pen sa se ni sam go wa yo guni papa na sa na Addo aye bia ma ne pen enti e ba ne sen apia stadium se ebibifo ana Ghana fo onim nyansa wa yo panyin so onim nyansa me se wa yo panyin so onim nyansa adai akwa yo bone na se wo twa akwa na twa akwa na nim but obi o tini ba bi adai okay omanpanyin akufo do o twem kwa enti onima onima eti sa omanpanyin firi ko omanpanyin John Domani mani ma e fa ko nyan so na so okọ na so obi tin atemsi a sign na wo be fili apia stadium mo nya sade na wo ye no mo nya sade no kura biem mo ntra biem woni asenso nya ni ndili wo le panyin tane sade wo ka no wo le panyin tane no enti futu bo obetimi de tu no afutu bo obetimi de tu no anya di atam kwa so ba wo kwa asenso no kwa na wo fe no wo fon so no kwa no